ways. Ringre Jafwambo Rita Tinina ne oiki ayanga e dalagi mani Mau e kaunti ma Narok. Anyuola osiepe kaachiel kod jofwambo wetene ne oyuore nyasi makamano. Jofwambo mopogore ka otelnegi kod jatend jochung weche kambi ma fwambo mar Royal Media Services Linus Kaikai kod nyawadgi mar od fwambo mar Nation Media Group min Jo Ageyo bende ne oyuore nyasi mar ik mar Tinina. Anyuola oyuago Rita Tinina kaka miyo mane ohero anyuonde kinde duto, ka jofwambo bende oyuage kaka jal mane tiyo kod lony mare e keyo weche mar loko ngima ji. Jotelo mopogore bende ne ochope nyasi mar ik kamano. And I sure hope and we pray, and we are very sure that Rita is dancing with the angels. We pray that she continue resting in eternal peace. And what last request, we pray that if there are roses in heaven, please, Lord, pluck a bunch and hand to Rita. And her commitment to her work was unparalleled. She was a pillar of strength and a source of comfort to us. Hata ingawa ni wakati wa huzuni, ikifika wakati huu na kwa mazishi kuna vitu vizuri vinasemwa kuhusu yule anayezikwa, nafikiri inarudishia jamii heshima yake. Imagine kama alikuwa thug, kama alikuwa mkora, ingekuwa mazishi mafupi, silent, ambayo kila mtu anapita akienda. Alikuwa mtu mnyenyekevu. Unajua mara nyingi watu wakifanikiwa maishani, wakipata umaarufu wa aina fulani, watu wanaanza kuwa na kiburi, lakini Rita hakuwa na haya. Inauma sana kwa sababu hata ishuka nilioivaa tulinunua na Rita, assignment yetu ya mwisho Eldoret. Hata shuka iko pale yenye tulijifunika naye tulipokuwa assignment. Tumekuwa naye kipindi kirefu sana.